Krenula je utrka na 800 metara, vidjet ćemo sada nakon prvog zavoja ulazi su u prvu stazu, tamo Rafaela Čaus, 2010. godište ide napred, Sara Barišić je druga, Mija Petrović ide na treće mjesto, a tamo su iza još Hussein Čehajić i Vračar. Rafaela Čaus sa brojem 248, prolazi prvi krug, Barišić Petrović. Amija Hussein Čehajić i Lea Vračar. Čekamo prolaz na 400 metara. U 14:15 počinje dalje juniorke, seniorke, u 14 sati vis kadeti, treća disciplina kadetskog petoboja. Čekamo prolaz na 400 metara i dalje bez promjene Čaus, Barišić, Petrović sada na drugo mjesto, Radost Svetice, prolaz na 73 sekunde, dobar prolaz, vidjet ćemo prilike za nove osobne rekorde. Čaus, Petrović i Barišić, 2010. i 2013. godišnje ovdje kadetkinje i mlađe kadetkinje, izlazne kadetkinje i ulazne mlađe kadetkinje u borbi, a 2:32 trčala Eva Labus, čeka se prolaz na 600 metara i dalje bez promjene Čaus i Mija Petrović i dalje drže napred Petrović, sada i Čaus kreću, Petrović kreće prva u finiš, Mija Petrović sa brojem 331, prati to Rafaela Čaus i Barišić ostaje treća. Zanimljiva utrka, Petrović bi mogla do svog novog osobnog rekorda, ostane još 100 metara do cilja. Barišić tamo sada napada i Čaus, a Petrović ide napred, ostalo još 50 metara i vidjet ćemo koliko može trkača Svetica, koja će biti po svemu sudeći pobjednica i to utrka možda na granici ili ispod 2:30-15, novi osobni rekord za Miju Petrović, koja je 2013. godina mlađa kadetkinja. Uskoro ćemo